Ikaze muri Showbiz Box nanone. Ni Intore mu mfura Silent Fire atiyomaye na Billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of colors. Jimono Supermafita antagonist nanone mugiye kubana mu makuru y'imyidagaduro yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka amakuru yacu twanzikire ku nkuru ya Mutesi Scovia, umunyamakuru washinze ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo, agiye kumurika ku mugaragaro televiziyo ye bwite yashinze. Asanzwe ari umunyamakuru yitwa Mutesi Scovia washinze ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo ndetse n'umuyoboro wa YouTube. Yatangaje ko bitarenze muri Mutarama, aha ni mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, azaba yamuritse ku mugaragaro televiziyo ye bwite yashinze. Mutesi Scovia mu busanzwe uyu munyamakuru ni umunyamakuru w'icyubahiro, umwuga w'itangazamakuru. Usibye kuba ari umunyamakuru, ni n'umwe mu bayobozi b'itangazamakuru ryigenga RMC. Yakoreye ibitangazamakuru binyuranye birimo nka BTN TV mbere yuko afata icyemezo cyo gutangira kwikorera abinyujije mu gitangazamakuru yashinze yise Mama Urwa Gasabo. Uyu munyamakuru Mutesi Scovia yagaragaje imbaraga zidasanzwe, akora ibiganiro byatumye izina rye rihangwa amaso, ndetse kandi ku ruhande rw'ibyo abivanga no kwinjira muri business, ashinga inzu y'imideri. Uyu munyamakuru yibanze cyane ku biganiro bya politiki byamuhuje n'abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu, ariko kandi yabaye cyane inshuti y'abaturage. Uyu munyamakuru Mutesi Scovia ni inshuti y'abaturage mu mibanire ye. Uyu munyamakuru ntiyasibye kandi no gutera inkunga ibitaramo by'abahanzi bagiye batandukanye. Kuri ubu yateye inkunga igitaramo cya The Ben kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu ntangiriro z'umwaka mushya w'ibihumbi 2025 mu gitaramo kizabera BK Arena. Mu kiganiro n'itangazamakuru, uyu munyamakuru kuri uyu wa mbere ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 turi gusoza, Mutesi Scovia yavuze ko nyuma y'igihe kinini n'abandi banyamakuru bakorana agiye no gutangiza televiziyo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yagize ati, reka mbonereho no kubaha andi makuru. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2024 nagihindutse Mama Urwa Gasabo mwarebaga online, murayireba no muri salo nka televiziyo isanzwe. Mutesi Scovia atangaje ibi mu gihe aherutse gutorerwa kuyobora inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Yabwiye abanyamakuru ko igihe kigeze kugira ngo buri wese ukora uyu mwuga aba afite n'ibyangombwa bimuranga. Ni byiza kutunga ikarita ikuranga nk'umunyamakuru. Mu by'ukuri mutekereza umunsi nzaba ndi mu kiganiro bakambwira bati kanaka yafashwe, nkavuga ni ntabwo ari umunyamakuru. Mutekereza ukuntu nzaba niyumva. Iyi ni imvugo y'umunyamakuru ndetse akaba n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenga Mutesi Scovia. Iyi ni imvugo ye aho yaganiraga n'itangazamakuru akaribwira akamureka umutima. Naho mu busanzwe uyu munyamakuru yafunguye umuyoboro we wa YouTube ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ibiganiro amaze gushyiraho bimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 57. Arakurikirwa cyane, ibiganiro bye birakundwa cyane. Amateka uyu munyamakuru yanditse adasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda nuko uyu munyamakuru abaye umugore wa kabiri ugiye gushinga televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Niragire Marie France washinze Genesis TV. Televiziyo ya Genesis TV yashinzwe muri Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2020. N'amakuru twe tugufitiye muri Showbiz Box. Wakoze kubana n'Intore mu mfura Silent Fire atiyomaye na Billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of colors. Jimono Supermafita antagonist. Ugira ibihe byiza. Don't sleep when you got him.
Hug Life for I Am Alone. Down,